Kardom don marli pini nili puthar ran thola nali tum kaching hon mati kilang bom channel Karbi 2.0 along la pen aprang si kadu kavela nili video kilang arad on mas tami nili hin pen Kardom pajriglo Kardom la pen on kilang bom nali tum la Karbi 2.0 channel long se aki milang polde subscribe igo la subscribe putok di la pen la adung her la bell arjan ta dui da ka ber pon ekdana la lo polde monon fit nili kapre ka video le upload sta nali tum mobile long kilong da prang ya phan mate nang le da prang ya phan la pen parnisi la nang tum la screen long tek pon long po Nasomu alang li nili panang karju chonghai siam hang cepek lang hedat ma pun nang karju lasi cepak lain non ta apor do lang mo apor nang lelo tenali tum theklang pola sora je bang mate am hang bang mo apor do lang non ta lasi mo an kenali tum nang kelang thusle di laso ara je bang lasi cepek lain arnisi nali tum thek polong po the pen non nang litum ka chinghon pen nang litum nang kira pen 700 subscriber bang dolo the pen nili target bang 1k an se target lo nasi lata nang pe pleng dun popusi nili ning chithelo la pen nang litum na pule kai ke ta nang chinghon dun bama la pen nang cherap nang chito donon na la pulte nili ta ning chithepo mate ning ching sampo nasi pada de pen pinia video puthak le chithan dam la nang pinia video bang ke nang litum Fan aprang kan ini ingsi badi video upload lo mana la Pm Kisan LASO KYC koson si online process claim ning ma koson si full verify ma full KYC koson si claim ma mate full KYC koson si totally complete pen kuri ma pu aso puthak si nili achu video lang ta upload lo la stame non ako update akimi ki wang thu je la so update akimi long koson son ma Koson men sinali tum eKYC la pen command tu an se adet do lang ma last date la pen koson ma la hai hui puthak se nili than mon pala so video lang la si nili pader de pin benali tum la intro lang igo la pen video le cheng pon philo nang tangte nali tum la intro lang ikon la penalitum la so video description along sta me link long pol la so link penalitum ber penon la penasonar jana chik lang penalitum athengno la penalitum dak kachini kinang sot athema dak nalitum dak to ko theklo non update kimi aprang bange last date bange la so achiklo last mulam se last date post ta menon da eKYC panalitum dak date bang change pon alo la sinalitum dak thek pon long pa date ta dak 31 first May 2022 mate non March lo lapen April May non chiklo jonni an inghong lang kali lapen nali tum jang si la eKYC full KYC kuri re polote nali tum la bangke deadline no mate adak pen nali tum la Pm Kisan bangen nang than pet po jo ahor mu bang la son helo la sinali tum prabjin pen nalitum eKYC bang complete kuri igon lapen pachok igo eKYC lapen dak aprang dak online pen tami sorry aprang la so website long pen talong la sinon bang aku dak chance to alo dang litum dak tok tani na piklang pon tu poko lake dak tok bang awek that just tameni lidar na piklang igi aprang ke na sodim na litum theglongye dak athaksi dag eKYC pudi las eKYC bang dapen problem o las alang li tum las website la Pm Kisan official website la tum bang dapen pavir ik chorlo pavir ik derlo las non bang ke koson si eKYC claim ning ma mate verify kuri ma pol na li tum tibok het na li tum la CSC center along dampen sinali tum Sitame hodak pensi eKYC bang claim nang kokpo aprang bang kela emi tham mobile penta eKYC claim me la complete kori me mate verify ik me sitame non bang ako update bang to that pen nalitum dak non ke emi thang without CSC bang nalitum dak eKYC bang claim thekhe that polas nalitum CSC center long dam pen nalitum la eKYC bang prabjin pen nalitum verify nang po mate Aadhaar card che pon pen nalitum kadak pinang po Aadhaar card la pen nalitum la KYC bang full KYC bang nalitum claim nang po la eKYC bang la hello update kimi bang la pen nalitum dak thek pon lai la pen dak option bang ada la new option bang refund online la si refund online mane la so Kisan long jong si nalitum
apply play pin pen jong si tangka nang si tha plus on do pula te nang litum dak pen refund me la so tangka bangai nang litum ning hang pulte refund ik me nang litum dak thek longi la option bang si dak add pon lo la pen dak eKYC dak bangai option bangai dak pen pawe pon det lo la sinalitum dak por bang do olang la se Aadhaar card appointment prabjin penalitum CSC center lang hombre dam igon la penalitum full KYC claim igon la pen akun update ke bang thu card long ateng pulote la non kan mala eKYC complete plan la tumhan complete thai pen mo April kalte me kalte June la search klo molom pen ako la PM Kisan la kimi ako apply to ifan nang pili pusi card long la se nang litum documents ai bang chi thik bom chi thik et tamela la pen la eKYC ko aprang ki long tang tum pusta me la KYC bang full KYC bang verify filang pul nal tum prabjen pen verify ego kalte nalitum la pen jong so 31 me pen nalitum tangkanang chi thapthelo jong si KYC complete play pulote la hello dak nalitum theglong lo yar la deadline bang dak nalitum han napik la ik po la hello is the deadline. The deadline of eKYC for all the PM Kisan beneficiary has been extended till 31 May 2022. Janalitan thek panang follow sipini video lang mala anchalo nili maneng si update ki bang si pachini nang pusini liako la so video bang si martu iglo la si video lang mission pul nalitum so Karbi teach 2.0 channel bang tingni ni pin subscribe igol la pen la so video share ik tha li Karbi ang long arlo anta paje thang ikna la si pinya video lang mala anchalo la pen mo next video long le chitong nang mate kapre ka video long le chitong nang tangken tu me thang me kadu ka ve ta Kardom